Re a le dumedisa babui mo lapeng televisioneng ya rona e leng Seyalemoya Ponong Mohaladitwe Broadcasting. Ya boelang a le dumedisa letsatsing la kajeno ke Thabo Mafike, mme ke na le moruti wa ka sebakeng sena e leng moruti Morobisi. Mme le a hopola mo re ileng ra bua seasoneng ya pele, mo re ileng ra bua kapa parteng ya pele mo ba ka e bitsa part kapa karolong ya pele, mo re ileng ra bua hore na Morena Jesu o amohetse Morena Jesu jwang, o entse dintho ka tsela tse jwang, o ile a kopana le Morena Jesu jwang. Mme letsatsing la kajeno re tlo tla re bua boemong ba hore na jwalo ka ha se a amohetse Morena Jesu, o tsamaile jwang le Morena Jesu. Re ile ra bona karolong yane ya pele, mane karolong ya pele mo ana hlalosa hore o ile a nna a rera hanyane, bana ba mo tlwaela le batho ba utlwa ntse a rera. Jwale re tlo bua ka hore na ha se a kene mosebetsing wa Ntate Modimo, ha se a sebeletsa Ntate Modimo, ho ile ho ne ho etsahala jwang. Mme ke rata hore ke re moruti Morobisi o ka dumedisa babui, mme o bo re qoqela hore na ha o so sebeletsa Modimo ho bile jwang. Amen. Dumelang babui kaofela, Mokreste Jesu a le segofatse lapeng hohle mo leng teng. Dumedisa lebitsong la Morena Jesu, Modimo a le segofatse. Ha setse ke kene mosebetsing wa Modimo, ke tsamaile le Modimo, ka bona Modimo a ikgalaletsa go tswa lentsweng la hae, ka bona manyalo a na tshwatlegile ga pele. Ke rapela le ntate mo lenyalo le fedile, ba kgutlalana le mme ke santsana ke le kwa di-mining, di-plekeng tse le tsa bo Sandfontein. Ka bona bašwa ba bangata ba tla moreneng, bo ntate le bo mme ba tla moreneng. Ke ile ka bona Modimo a fodisa batho mo ke ne ke tsamaya teng bo Thabasempe. Ke gopola ausi o mongwe a setse a bodile leotong le la right, le menwana e kgaogile, somogile. Ka mora mong ga tswa diboko, ke setse ke khutletse mine le weekend-e. Ha bona go baba o re a nka metsi a tshela ka ra bata a tsenya leoto le ho ntse go baba ga tswa seboko, ga tswa sa ntlha, ga tswa sa bobedi. O ne o so rapetse le setse ke rapetse le so o rapela le ena ha o sa la o tsamaya ntho tse di a etsahala. Ke setse ke rapetse le ena, ke mo sheretse pele, ka mmontsha gore pholo e teng go Morena Jesu. Mo o reng o tsamaile teng, tsamaile wa fitlhela lezete ba go phula, go sena ntho e fetogang, wa ya dingakeng tsa setso go sena ntho e fetogang. Ka mo tshepisa gore Modimo ha o ka mo dumela wa mo fa bophelo. Ke gopola lentswe le ke ne ke mo fe lona mantswe a mabedi Baebeleng, a mo fa lentswe la Modimo bukeng ya Roman 12 verse 1. Modimo o re, lentswe la Modimo le re neelang bjale ke a le kgothatsa ke moapostola Paulo gore lo neele mebele ya lona go nna setlhabelo sa Modimo se galalelang, ke yone tirelo Modimo ya lona e kgatlhang. Ka mo fa mantswe ka re Modimo ha o mo tshepa, o solofela tsotlhe le letsatsing le ke buang le wena, o tla bona Modimo se a tlile go se dira sona. A ka utlwa lentswe la Modimo ka mosadi yo ileng a tsamaya 12 years a tshwere ke lefu la kelelo ya madi, a sa fole, a ipolelela mo pelong gore ha nka tshwara moja wa kobo ya Jesu ke tla fola. Ene ka nnete mosadi o Baebele re ha tshwara kobo ya Jesu, madi ka mora dingwaga tse 12 a stopa. Ka morae ka re Modimo ha se Modimo ya tlholegang, a ka go fodisa batho ba bangata ba ba ipotsa gore a kwe. Ha ke fetsa ka rapela le ene, a ke fetsa go rapela le ene Sontaga, ne ile Saturday afternoon, Sontaga tla kerekeng ka boa ka rapela le ene ka khutlela mining. E ke tlang a ke tla gore e le bosiu ba Sontaga, leoto lena la baba, menwana ile ya tšhesa, gona go le menwana e meraro pele o seng ga wa o one e duleng ye ka o sane o seng a tsenya leoto la gago metsing. E baba ga tswa seboko, ga tswa sa bobedi, monwana le monwana le ana tsana tsa maoto no go tswa 2 wona o mogolo na ga tswa 4. Diboko tse a na le tlhaloganyo, ke a bona a tsa ntho ene ba di camphorate a tshela metsi ka mogadi a kwalla gore a tle a mpontshe. Ha ke tlana ke tla o fitlhela dintho tse diboko tse
e sa tlhole diboko e le dinoga. A re ntho e ke e bone ye Modimo a ntiretseng yone ke dikgakgamatso, ke dingwaga ke boga ke leoto le ne ke setse ke dumalane gore dingaka di le kgaole, mara Modimo a iponagatsa. Ausi a pholoswa, ba lelapa la gabo ba pholoswa, ntata e le mmae le abuti ba gago ba babedi le bafumagadi ba bona ba pholoswa ka ntlha ya gagwe, ba bone seo Modimo a se dirileng. Ke gopola abuti wa gago a re wa itse ntho eno e etsa ne ke bona ka re ke mantlwana, ke bona gore o tla ka story, re tabogile ka motho o re feletse ke ditšhelete, o ba motho matsogong tse gore ka leina la Jesu o sena go bala Baebele. Nna ne ke sa bone ntho e tlisang pharologano, mara bosigo ya Sontaga le Mantaga hoseng re bone Modimo wa gago yo no bala Baebele a gago gore ke Modimo wa boammaruri. E se ke se boneng ha ke setse ke tseneletse go tsamaya le Modimo, gore Modimo ha o mo dumela ka pelo yotlhe, wa ineela Modimo ka pelo yotlhe, wa ineela go lapa ka Setswana sana ba re ke go tshwara ke tlala, o lapa o sa je o sa nwe, wa mo ineela go kgasa, wa mo ineela o sena dieta, wa mo ineela ka pelo yotlhe. Modimo o tla go sebedisa ka tsela e le gore ha o feta mo le motho mongwe a re motho ole ke ene a ileng a tsosa ngwanake hara bolwetsi bo, e re a go sheba a go nyatse a sa itse ntho e Modimo a go tshwarisitseng yone. Momamedi, ke rata go tshepisa gore ha ke kene hara ntho ya Modimo ke setse ke tsene sentle, ka bona mehlolo ya Modimo a ira dikgakgamatso. Ka selemo se sengwe ne ke le hae kwana ke sa tlhole ke sebetsa, go na le mme o mongwe o na kula, ha re tswa mo kerekeng full time se ke le full time mo mosebetsing wa Modimo, se ke le full time mo mosebetsing wa Modimo. Ha re tswa mo kerekeng ke memme ke ile go rera mo Assemblies of God, ha ke tloa mo ntate o mongwe a ntsaye, ha ra go fitla ko ga anti wa gagwe ntate o ritlhela batho ba lela, mosadi mogolo a setse a netse moya, go tla letswalo fela, batho ba lela. Ka kopa ntate o mongwe gore a ntshe molaetsa, a bala molaetsa o mokhutswane, ba sentse ba mo lokisitse, ke a bona ba emetse fela gore letswalo le wele, ba bitse hash. A kena ka khubama mo pele a tlhogo ya gagwe, ka mma letsogo matlhong, ka rapela. Le mofumana a sa hlokahetse, jwale ho bitsitswe le di-family di teng moo kaofela jwalo ka lefu a le hlahile, ba tla bua hore nkgono wa lona o fetile, le yona a re tlisitse mang kopa gore ke go rapela ke family. Alright, ba rapela, ha re fetsa ho rapela, pele le rapela ke batla utlwa le mofumane a le jwang motho ona re mofumane a setse a fedile, a kwetswe mahlo, letswalo le wela ko tlase, a setse a fola, a tsidifala, mmele o fola, yana o bona gore o tsamaile go fedile. Ka mantswe a mang ka Sotho ba re mmele o se o hatsela, o se hatsela, o tshwara ke serame. Ra rapela ka mma letsogo, ka rapela. Jwale batho bana ba teng le bona, ba teng mo re ka ra ntlo kaofela, re ka ra ntlo ba mo tlung kaofela, ra rapela. A fetsa go rapela ke re amen, a bula mahlo, a re a ko wena moruti morobisi, ka re ke nna dikgakgamatso. Batho ba lela boitumelo ya gore o kgotlhile, yona o phetse nako e telele, kore ka morago re a tsoe bafung, ka morago re a tsoge, a phela nako e telele. Ka letsatsi le lengwe gape ntate o mongwe a re tsaya ra go rapela ko ntlong ya ga monnawe, boruri wa gagwe. Ha re fitlha kwa itletse borre ba kereke ya gagwe ba lebesa ka go rapella kore hanyane fela mo lapeng ha ke o kenano, hona le mona mo mme o mongwe no re o ile a rapela le yena, ka mora moo o ile a phela, and then a phela dilemo tse 7 ka mora moo o na hlokala le mo se fetileng. Ke o feng? Ke neo ke buang ka ena yo, o na re kwena moruti morobisi, ke ena yo a phela le mo tse 7 ka mora moo a hlokofala, gobane le motho o mogolo. So a se kgale bile a hlokofetse, le go mona mo go na o fea mafone selemong se re tswa mo go sona.
November wa selemo se fetileng. e fetileng. Nna sa le bo 80 mamang a Yana se tsa le bo 80 a tsamaela bo 90. Ya na go dile thata. Okay. Modimo a mo phedisa. Ra boa gape ka letsatsi le lengwe ra go rapela sister. Ntate a sister wa sebetsa. So jwale batho ba ha o lo rapela ba ne ba o bitsa gore he tlo rapela ka mo kapa ne le tsamaya ntlo le ntlo le rapella batho. Ne re ga mme yo re biditswe ke ngwana gausi wa gagwe a re tsaya kerekeng kwa ra go rapela le ena a founetse go te mangwana a wa tsamaya o ile tla ka pelenyana re tle go rulaganya gore he shetle a ba setsa re tsaya ne le Sontaga dimeraga re kereketswa ba setsa nkopa le mofumagadi re ya teng re a go rapela ra fetsa go rapela batho ba le teng ba itumela ka moramong ka ya gae ka ya ko ntlong re sena go rapela ka osane ka tla go mo hlola mosadi mogolo a itumetse mara a sa itse gore go diragetseng. A itumetse ngwana gagwe a mo tlhalosetsa ngwana gagwe na kula ha re rapella mmae wa mosadi le ena ra mo rapelela Modimo a mo fodisa. Ya ba ona yone ke botsang gore yena le ile ho yena jwang wa ngwanana o nna hona mo ora yo mongwe wa bobedi yana ne re le hae ne ke le gae ko lapeng ko ntlong ko gonna ga tla ntate o mongwe a re ke a go kopa ngwana wa ga nti wa ka wa kula kwa setlogolwana sa nti wa ka wa kula ha re na plan gore re etse jwang. Ha re tsena kwa re kry-a batho ba kereke ya bone ya pholoso ba besaga ba mo rapelela ba rapella ngwanana ba mo pagame godimo bontate ba ikemetse mole mofumagadi wa ka bona gore motho o ila ba mo pagame like ba mo hatelela godimo a ba ntsha godimo a ngwana ba a mpitsa re ntate tla ha ke ba ngwana letsogo ke mo atamela a bona gore motho o ile letsogo le ntse le le ko tlase le ka rapela ha ke re amen a bula mahlo a re ke kopa nama mmaagwe a re ga gona nama e teng ke nama ya kgomo fela mofumagadi wa ka na sa tsebe ntlo eo a sa tsebe batho bao a re apela ngwana nama a je re dule mo ba lebesaga ba pa nama gore ngwana a je sisto ke ausi ke kgarebe o feditse le sekolong o teng wa phela sister o teng wa phela le gone jaaka ke bua jang se Modimo a ile a se etsa ha ke setse ke tsene yaanong ke tsenenetse go sebeletsa Modimo. Ka letsatsi le lengwe ke selemo se ko pele ga se re tswang go sona ntate o mongwe a fitlha mo ka 2023 a fitlha ntate o mongwe mole a na le mofumagadi wa gagwe ke fitlha ke tswa ha shopong ke a makala ke tsena ka tlong ba eng ke ba ya tseba ba ka boleng ba nka ba ntšhakela nka batla go nna kante ke mathata ko ntlong kwa go na le dilo tse ngwana a di bonang go na le dilo tse di tsamaya mo teng ga ntlo bankopa ra tsamaya go rapela ka rapela ha re tsa go rapela ra boa ka re a rapele 3 days ra tla 3 days ya fela dintho tsa fetoga botlhalle ka jeno ke mo Modimo ke boneng a etsa dikgakgamatso teng a setse ke tsamaya ha sa bona dintho tse di le letsatsing lena di saile ntho tse yo mongwe le ena ka ya ga hae ene ha pholoswa go pholositswe mme wa gagwe ba mpitsa le bone ba mpitsa ntate wa teng ntata ko ntlong a bua le nna ka tla ha ke fihla mme wa gagwe a re kene ke re ke wane a re fihla a re tlhalosetsa bothata jwa ngwana
ngwana ha a phase sekolong o dula feila. o dula a feila, ene o feila jaana o tsena sekolo Pitori, ngwanong ga a mo gae. Ke rapetse ka ralo ka mpha leina la ngwanong ke tla rapela, ka rapela gone ka tlung ke rapetse ka fetsa ka khutlela hae ko gaka ka dula. Ka mora ga kgwedi ke mora ga kgwedi ntate gagwe ke a feta mo go nna mo le a tshega itumetse a re ngwana ke o phasitse. Ke bua jena mo sister yo o feditse mo sekolong maloba yana selemong sone se re tswa mo sone o tswa go etsa driving license o phasitse o feditse le matriki. Ke mo ke bone Modimo a ikgalaletsa mo ke fitileng teng. Hona le ntate o mongwe dilemong tseo ne santsana e le brother, ene dilemong tseo ke ne ke ise ke be moruti. Dilemong tseo ntate yo ha re le ko gae ne ke le gae ke le lefing ausi wa hae a sebetsa mo shopong go e rekisa digalase tse tsa matlo. Ha ke santsana ke dutse ausi ona ke yana re ke kopa maitseboa re go tseye re go rapela ko gae ko lapeng ko ga bone kwa gaetsho kwa re na le mathata ka nna go siana. Ga nnete a ba tšhaisa ba tla ka khombi le papa ga go ba ntsa ya rakwa le bakauleng ga ya kwa. Re ile ra rapela ha re ntse re rapela Modimo a nsenonela ntho e nngwe ga nke ke le bana. Brother yo o Klerksdorp Modimo a nsenonela sister a mo fa lekwalo. Ha fetsa go mo fa lekwalo brother ona a hlaya a fofa defense a tshwatla gala science ya no a feta re ke motho o mo shebile ka ba bolelela e ka ra ba dumela hantle mara ke ngwana bona ke ngwana wa bona ke wa lapeng. So o ba bolella ka ntho eo ngwana bona o re e mo etsalla Klerksdorp di mo intsenena re le thapelong o ha mo morokeng ko ha boeneo mara ke ko mora ha mo bona ba tseba ngwana bona le hantle kwa. Bona ba tseba le hantle kwa. Ha re tsa mo ba nkhutlisetsa gae ha ke setse ke re ke iphisetsa go robala ne le ka bo past 9 khombi ya tsena ba re go maswe go Klerksdorp ke hala re tsamaile bosigo bong ra ya Klerksdorp. So jwale ba re ntho ano no e bona ya etsa so jwale ba tlo lala ba tlo ntata ra tsamaya ra fitlha kwa ha re tsena kwa re gorogetse ga kgaitsadi wa papa gagwe ga kgadi a go ntateo ne sa le brother metlheng eo. Rakgadi a gwe a re bolella ka tsela eo mone a leng ka teng wa sia o jumpa defense a re batho ba mo jwalo ka o no ba bolella yo jwalo ka ne ke ba bolella o jumpa defense batho ba mo lelekile ore ke tseile underway ya mosimano ka isa mo go batho ba ba raitse bo re a tseba bo ra ditaola a latla dintho tsa gagwe a re no man motho yo o padile o kry-a ngwanyana mo mmerekong ngwanyana o ke manager. So jwale o hlotse dingaka tsa Setswana ba hlotse jaanong papa kgaitsedi papa ga go a re motho o kry-a ngwanyana mo officing e le manager ya lekgowa la mosebetsi yo le bone gore yo brother o botlhale ke ena e ka ba manager mo yo e be assistance ngwanyana yo a ba amoela le ngakeng e be mo fa lengolo gore a fetsa go lebala a tlhae mme ona re bolela ntho ene ke bua ko gae ko morokong ko ba bolella yo ke ba bolella yone ko tle ke re le ko morokong jaanong mme ona a e tlhalosa ha se le Klerksdorp bona ka fela ba nsheba ba ne ke tsamaile le bona ba ile ba utlwa ke bua kwa bona ba nsheba ka fela ene se monate brother yo ha ke mo tsebe a se go ke mmona ka matlho aka le gore o motelele o motenya o skrala ha khona
le ha ne le le mo ne le sa ela brada ne lo rapela fela ne re etse ena o ma go sa motse mara ke sa motsebe ne re etse ba re o sepetlela motho a pele go lela a utlwa ditaba tse ke ntate wa ga brada ha fetsa a ntse a lela mama ga brada a mo joina ausi wa ga brada le ba bangwe ba ne re tsamaile le bone ka gore ba pholositswe ha bagolo ba lela rona ra tsena thapelong so jwale o kae brada o sepetlela ene ka nako tse santse le le ntlong a se re gwena la ra tsena thapelong ga re fetsa thapelong ga iwa sepetlela momamedi ke batla o ithute le wena ngwana modimo o ithute taba ya go sefa mewa le taba ya go hlaloganya matemoni gore na matemoni ke eng ka nako tse dingwe re dumela ke nnete baebele re tla ba matsogo re kgorometsa matemoni ka leina la Jesu mara o tshwanetse go tsebe gore na o lwa leng ke mofuta o feng wa matemoni go na le matemoni go na le ma-devil worshippers ke phate tse pedi oro makgotla a mabedi a sa tshwaneng modimo a re segofatsa ha re fitlha ko sepetlela re dutse mo le sepetlela re bolela manese sware sa gagwe a bolela manese gore re batla mang re tle go mo sheba go twa kula mnese ga a tswa le ntate o le a re monna yo le wa lwa wa betsa o bofeletse mo beteng re a mo tshaba ga tsena sware sa gagwe pele ha boa ga tsena ntate a gagwe le ene ha tswa ga tsena ausi wa gagwe a kopa a botsa kwa gore mama o ka ba re o ka hantle a kopa go tla go ba bona nna ke mo tsebe monna yo ha tsena ko go rona no gona le mme ba ile ba mo fasolla gore a tle go rona mara a ka dilo gore a ska ba lea la butwa ga go re na le ha tsena ausi wa gagwe a re yo ke ausi Maria a re dumela ausi Maria motlhanka wa modimo a re yo eme mangakanyana a re dumela mme mangakanyane ngwana wa morena ena a pholoswa motho ba re yo ke re morobisi a re dumela re morobisi motlhanka wa Jehova monna wa lefoko la modimo ha fetsa ka re ene ha o tsebe ina ntsebe ka re hey a ke praise-iwe ke matemoni ka bona a wa matla ka re ha o ke praise-iwe ke matemoni ha se wena o tla go mpolelela gore ke monna wa modimo why ka nako tse dingwe gongwe re ba ruti re fengwa ke matemoni ke go ba ne re dumela matemoni gore tribe kanti ke rona re tlamegile go tribe matemoni a tshwantse a tsebe gore a go tlase ga maoto a rona re ka godimo ga ona ka ithuta moo ka bona jwale batho bana ba reng ha ba utlwa gore jwalo ba bona ekare o bua rofo ba bona ekare ke bua rofo ka re jaanong ke tla mo tlhaka-tlhakanyetsa manese ba tshoga ka re ma wa monese a re ga go bue jwalo nna ke pholositswe ga go bue motho go bua mewa e ka gare ga motho jalo ka letimona la le ile la re o morena Jesu la ne a nna baletse ka ntle motseng bibele re ha le bona Jesu la re mohlanka le re ntho Jesu morada fita o tlile jwale o tlo re utlwisa bohloko a ba re o ka mpa re lelekela difariki le wane o mong a na re ho Paulosi le Silas a nana le moya wa Pitoli wa Python a na re ba ne ke bahlanka ba modimo a modimo tjena a ba praise le yena Paulos o ile a ba mokgalemela o ka tswela pele jwale ha o qeta mokgalemela a thola a saka a theoga maikutlo mme ole a re o ska bua le ene rofo ya lo tla mo tshosa o tla tšea ka re motho a buele bua moya wa matemoni o ka re ga gagwe one o morang gore a tshabe a baleye one o morang gore a otle
ntho a e bonang pele ga gago a e betse a e fete ga se ene motho yone mowa o nkono mo baleisang ga o mmatle gore a nne gara batho ene ko ona o bonang gore lona le bahlanka ba modimo ene ona mowa o nkono o bonang gore bahlanka ba modimo a didimala ka re bona ha o le ngwana modimo o ka ba mohlanka wa modimo o ska thabela ntho engwe le engwe gore wena o praise o to mohlanka wa modimo ha o re happy matimo na go beile kwa mara ona ka godimo ga gago o se o ikobela matimong o ka tlasa ona kante kona tshwantse a be ka tlase ga gago ke se ke bone modimo a se etsa ntate o rata modimo ka tsela e makatsang ka jeko mara re so e qete ya ntate ke utlwa ntate o ile a rata modimo ka mora ngwana a etswe ke batla utlwa gona la sebetsa jwang jwale ka mora mo ha re ha o qeta mokgalemela ha o so rapela o so sa se rapele ba sa ka ba dumela gore rapele makra ba dinga ba manes re eme ala pela monyako wa sepetlele mara ntho ile a etsaga ba kopa gore a khutlele ka mogari papa gagwe ba kope di doctor gore re monke re tsamaile ne go amorokweng go tswa Tshepong hospital ha re fetsa ba sa mo kopa re metso gore a kreye meriana ra mo tswalene ra kena khombing ke simoletse go rapela le ka khombing moya le tseleng ya morokweng gore tshimolle go rapela le khombing le timone leo e ne le timone le la thapelo ene ha mo kauling a sa khone go farologanya meoro go itlhotlhomisa ha ke kula moruti ke o moruti Thabo Mafike ke be ke setse ke re jwale ka ntatole ke re a rapele moruti a ba setsa joina thapele o ke a go try ba kauling ba ka moya gore a rapele ena a fetsa go rapela wa tlhaka why re joina re folga thapelo ya gagwe motho na a latlhegile ha re tsimola go rapela utlwa a rapele a butwa ga gore ha tsimolla motho ona a bua jana a re go bona batho a sena go bala le kwa a rapele ngwanyana o ke wa rapele batho ke ba ka go ba rapela ka thola be ke ema ba ntse ba rapela ke a kwala mahlo ke mo tshwara ka mabogo a mabedi a gagwe ba kauling ba rapela ba fetsa ha ba fetsa ka re ba kauling a re rapeleng ka re wena didimala ha ke batle thapelo o tlhakatlhakane ha ke itse gore ya gago e tsena jang ba o rapellwa wena kana o etsa road block ya gore mewa e ska ya tswa mo go wena ra rapela a saka a theoga re tsamaile re rapela wa go tsena gae ya re tsena ko gae ba feta ka rapela thapelo ya bofelo ka re se botlhokwa ke gore o amogele morena Jesu jaaka morena le mopholosi a ineela ra rapela le ena re kgontsitse le ntateo e le brother so jwale brother a qeta o ile a fola jwale a kgona go khutlela mosebetsing a kgona e hlola a khutlela mosebetsing ole a fumana o fola a nna mo gae ya ba morutabana ke morutabana ka mantswe a mafumana mosebetsi o mong wa nka wa botitšhere ka re mosebetsi o lona le hona e ne le mosebetsi e le ntho e le kile a tlhaga go te masakhane ya go kadimisa ka ditšhelete na bereka ntho e yaanong mo gae a fumana mosebetsi ona wa botitšhere ya ba morutabana ka jekolana ke bua jana ke ntate o nyetse ke principal jwale yena brother monna yo o nthata ka tsele makatsang la ke tswa go godimo kwa ke tswa ka maoto a kampa tšhika a tshwantse re fapane a ntaisha ko kolong ya go mdropa ko gae a go mmatle ka ka mpheta tseleng monna yo
Jwale ntate wa hae o kae? Ntate wa sekgala a tlhokofetse, mama o sa le teng le bagolo bone. Mama o sa le teng, bakgaitsadi e ba teng, bo mogolo e ba teng, bo monna le bone ba teng ba santsana ba phela. So ke dintho tse ke bone Modimo a di dira ha ke setse jaanong ke semeletse go tswedisa Modimo, mosebetsi wa Modimo ko pele. Ke gopola ne ke le pampiri star, ke biditswe ke moruti o mongwe a re ke go mo thusa tenteng. Ha re le tenteng ne e hlomilwe pela stadium, ke utlwa ba re mo stadiumeng se le moruti ra le kgolela o tlile a rera teng moo. Go ne go na le mme mo morago ga tente mole, go teng mmeo ditente di tlile di fetile ga pholoso. Ha re le moo tsatsi le lengwe ke rera, ga tla bo sister ba le gore ha ya mo le ena wa ya ditenteng, wa ya mara ha pholoso. Tsatsi le lengwe ga tla bo sister ba le 5, ha ba tsena ke a pele nna ka molaetsa, ka utlwa yo mongwe a bua re khona mo go a fisa ko wena no re tle mo. Yo mongwe a re re romilwe go itse re tle go bolaya moruti yo, ene yo o tswang morokong yo. Yo mongwe a re na ke na go kgona, motho wa re palela wa tuka, motho o tletse dikgabo tsa molelo. Yo mongwe a re tshware mosadi wa gago, a re ba tshwana, ha rena go pasa. Ba bangwe re kana maybe ra ira sengwe mara bana ba ba tswang kwa ha rena go pasa. Ka ema ko pele ka ke rapela lentswe, o mongwe a fofa kwa itagana mo fatshe, a go tswa tente ko fatshe ko tlase kwa a baleya, ba le ba mosala morago, ba bua ba le ka montle ka ba re wena o le re bolae mama wa ka. Yo mongwe a re ha shwa re mmeile re mo tsentse ka ra pin ha dustbin, re mmeile ka morago ga lebati, ha shwa mo fitlhile mara wa phela. E se ke bone Modimo a se dira tenteng eo. Mme yo le go tlotse batho ba ntse batla. Ke ne ke re ra letsatsi leo ka lefoko le go Genesis, ha Modimo bana ba monna yo na tswa mo Sodoma ba Lote, ha ba re ho ntata bone, ba re yo motona a re ho ntata bone a re tagise ntate re robale le ena, ba etsa ntho eo. Yo motona a re ka o sane ke wena, ba etsa ntho eo. Jaanong kgang ya ka ne le gore mo molaetseng a ke o tlhalosa ke re Abrahama ke ntate mogolo wa bana ba, mara ka bo madimabe ke ene hape ntate wa bone, ka re o tsetse batsadi ba bone. Ka re jwale wena o batla go tsalwa ke mang? Ha ile Modimo le Satane bophelong ba hao, ke mang yo ikgethelang go tsalwa ke ene? Ke motlhamme o na pholoso. Ha ke a tsena mo dinthong tse dingwe tsa bana bale, mara setlhogo sa ka ne le gore wena o ikgethe le Ntolota motswadi wa bana ba. Jwale ka Lota le motswadi wa bana ba, ba mo tagisitse ba robala le ene, yo mogolo a ima go sane Bible e bua jalo, yo monnyane le ene a robala le ntatae. Lota ene o tagilwe, ha itse ntho e tsagalang, ba ima ba le bana. Jalo setlhogo sa ka ne le gore wena ka gore tente ke ye, Modimo o go gopotse, Modimo a go rata. Ha ile Satane le Modimo le Kriste Jesu, wena o kgetha go tsalwa ke mang? Gobane Modimo a ke a go foster go pholoso. Why Modimo a sa go foster go pholoso? Bible e re ka bona bagolo le bannye ba eme mo pela tulo sa katlholo, ye mongwe le mongwe a hlola go ya ka diketso tsa gae. Mane go tshenolo. Lentswe la Modimo le re tshepisa gore dibuka di tla bulwa. A e ka ba ha di bulwa dibuka wa hlaga na? Ka nako tse dingwe re a bina, ne ke bua mantswe a kere ka nako tse dingwe re bina pina e reng alamele khona a ya bizwa bagama, gore le nneteng leina leo
ke ha o tsaya Jesu jaaka morena le mopholosi o mo itseela wena ya ba o tla ka pele mo bophelong ba gago e ba o tla ko pele mme yo a pholoswa ka letsatsi leo ha ba re bolela ba foune ba re mme ole o rata modimo ka tsela e makatsang tshebeletsong eo teng eo ka ditshebeletso tsa 12 motshegare ka gore ha ke le ditenteng ha e re 11:30 ke a tenteng ke nako tsa deliverance motshegare counseling modimo na etsa mehlolo ke ne ke bone sister o mongwe a tswa noga e phela ona re tshwere ke toilet ga tshwantse a betse ga di ga borokgwe ga tswa noga ra e bolaya mofumagadi wa ka na le teng ha tla bradanyana le batho ba ne ba le ka le batho bana ba le teng ba ba tlileng tshebeletsong ya mosehare go na le bradanyana o mongwe a lekana dintho di tletse ka tlhogo di tshologa madi le sebodu dipeisi e se dipeisi ntate moruti e le dintho matseba straight a maja dintho ka matsogo godimo a sebodu se ka ba letsogo godimo a sebodu se ka rapela ha ke fetsa go rapela a re tloga gagwe e fumana ya gatsela ntse e phela e tšhesa e ka re ba khulu e ba khulu ha re fetsa mo ka mora 4 days o na ntse a tla ka gone mo motshehare mara tsatsi le ka mora 4 days ha tla e ka e kare dipadi tseno ke e ka re ne le dintho tsa kgale ngwana le na tla gore a re ke leboga modimo ka seo ke se boneng mme o mongwe a bogola jaaka ntšha modimo a ira mehlolo mme wa ha fetsa go bogola jaaka ntšha a fana ka testimony ya gagwe a re ha e sale e le ene ha tshwantse a be mmeleng o re ka mohari ga gagwe ha e re 12 o'clock go bogola dintšanyana tse 2 kanti letsatsi le a bogola jaaka ntša a rola mo fatshe mewa e a tswa mme o ke bua jaana o na le bana ba le 5 morago ga moo ntate na setse a lokisetsa diboss go tlhala modimo o ile a iponagatsa letsatsi leo o santsana a tshwere lenyalo la batho ba gobane ke modimo o sa fetogeng o batla fela re mo tshepe ene re mo dumelele ke ithutile ntho e le nngwe gore seo se dumelang o tshwantse o be le kgoba la sone se go control ene o etse ditaelo tsa modimo jwale ka o mo dumela gobane ke ipoleletse gore ke ka latlhwa ke batsadi family kaofela le bagotsi ba ntlogela mara ha ke na le Kriste Jesu ke na le tsohle ke le ke bua ka letsatsi le lengwe le bongwana ke re la ka ntlogela le mma lona a latlha Jesu la ntlogela ke tla dula mo ke tla tsamaya le modimo go fitlhella bokhutlo jwaka amen ene ke tla mo tshepa ka pelo yotlhe gobane ke mmone bophelong baka ene ke santse ke mmona ene ke santse ke mo mamela ke ba raya ke re ga gona ntho e nka lo thabisang ka yone ka ntle le go thabisa modimo ka re mme a lona ke a mo rata mara ha go tla tabeng ya modimo go na le space se se ngata se ke se fa modimo botebong jwa pelo ya me sa kgona ke ba reile ka re sa kgona go kwala space sa molekane wa ka gonne ke rata modimo ka gore ke mmone mo bophelong ba ka go sa bolele gore ha ke rate mofumagadi wa ka mara modimo ke wa pele amen ke se no ke taba tse ntle haholo jwale re tlo re the fela ka mabenkeleng ntate a ka nwe metsi hanyane
re tle re kgutle re bue hape ha re kgutla a re kgutla mabenkeleng. Re a le dumedisa hape lona barati le ba tshehetsi ba Mohaladitwe Broadcasting. Letsatsing la kajeno re ntse re tswela pele le moruti Morobisi, mme re fihlile qetellong ya puisano ya rona, mme ke tlo rata hore moruti Morobisi o kgothatse baruti, o kgothatse baena, hobane re phela nakong e boima, dinakong tsa ho qetela. Re phela dinakong tse leng hore bazalwane baena ha ba sa nehela dikerekeng, bazalwane ba se ba dutse fela, baruti le bona ba se ba etsa dintho tse mpe, ba rekisa ka mosebetsi wa Modimo, ba rekisa lentswe la Modimo, ba bang ba rekisa di Vaseline, ba bang ba rekisa dioli, ba bang ba rekisa dikerse, ba bang ba kore ntho engwe le engwe kore ho dubeile. So dintho di ngata tse etsahalang tseo batho ba di etsang, tse ding tsa tsona ba di etsa hobane ba batla tjhelete, ba wela melekong ya tjhelete. So o mong o tla mo tseba ene ntse le moruti a nepahetseng, a bua lentswe la Modimo, mare ka lebaka la lerato la tjhelete, qetellong o fumane hore batho ba se ba kene dinthong tse ngata. O makale hore hae khona moruti wa no ntso mo tseba tjena le tjena ha sa etsa dintho ka tsela eo. Jwale ke rata hore o kgothatse baena, o kgothatse le kereke ya Modimo kaofela. Ha re se re tlo kwala. Ke a boela ke dumedisa mamedi kaofela, bahlanka ba Modimo, barongwa ba lefoko la Modimo. Ke rata ho kgothatsa thata bahlanka ba Modimo, batlodiwa ba Modimo a ikgethetseng bona. Jwale ka ha re le bahlanka ba Modimo, re bitsitswe ke Modimo ho thata matsatsing a re phelang hona. Go bokete pelong ya ka ke gore re itshwarelele ka Morena Jesu. Ha o sheba lentsweng la Modimo, Bebele bikong ya Peter 1 chapter 4 verse 7, e re bokhutlo ya dilo tsohle bo atametse. Mme lentswe la Modimo le re rapele, re iphe nako ya go rapela. Ha re rapela re le bahlanka ba Modimo, re tla fenya boima yo re bo jereng. Jwale ka mohlanka wa Modimo a fetsa go bua, Pastor Thabo Mafike a re mehleng e re phelang go yona, go setse bahlanka ba Modimo ba bangata ka baka la lenyora la tjhelete ba rekisa ka evangeli ya Modimo. Ke shebile lentswe la Modimo bukeng ya Joshua 8 chapter 1 verse 8. Bibele e re ka lekwalo la molao le se tloge molomong wa gago, o le akanye bosigo le motshegare, gore o ele hloko dilo tsotlhe tse di kwadilweng mo go lona. Bibele lentswe la Modimo le re ke go laetse ke re o ska rerega, o ska khobega marapo, o ska raranya, o tie, o nne pelo kgale, gonne Morena Modimo wa gago o na le wena kwa le kwa ko yang teng. Kgothatso ya ka ke gore a re dule, dijo di le teng, dijo di le siko, diaparo di fedile, a re dule. Dipuo tsa lefatshe di keke tsa fela, ene dipuo tse di buang ke batho di a re tiisa tumelong, di a re tlhomamisa tumelong, di ra gore re tlhomame. Re feta mo dinakong tse di thata tse di bohloko. Ka nako tse dingwe ha utlwa dipuo o le mohlanka wa Modimo go buiwa ka wena e ka o ka ithiba ditsebe, e ka ha o tshwantse o tswe ka strata o ipotsa gore ke ba le kae ba tla ba ba ntebeletse ke feta. Mara la go le jwalo, tshepo e teng ha re dutse lentsweng la Modimo, re tlhomame. O ska waria ka dipuo gonne o tla feta ka hara tsona. Lentswe la Modimo a re le sheba bukeng ya John 10:10, Bibele e re legodu le tla fela go senya le go bolaya, empa Kriste Jesu wa tla, o tlile gore go nne le bophelo bo bane le letlotlo. Legodu le tla go senya le go bolaya, mara Jesu o tsile gore dinkutse di nne le bophelo yo bo nang le letlotlo. Bibele e re moruti
modisa yo molemo o beela dinku bophelo ba gago. Re disitse dinku tsa Modimo, re disitse motlhapi wa Modimo, e leng batho ba Modimo a re tlisetsang bona go ba ruta le go ba laya le go ba kaela lesedi. Re ba kaela tsela la re ntse re lapa ba sa ntshe sepe sa gore re je. Jwale ka Baebele e re ba tshwanetse ba tlise mo tlung ya Modimo gore go be le dijo mo tlung ya Modimo. Mara mo dilemong tsena ha ba ntshe. Mara se se bohloko mohlanko wa morena e le bosigo ka 12 o'clock a go tshwara mo moweng ka founu a re ntate moruti ke na le mathata. Gonne go le mohlanko wa Modimo bona jaaka o tsoga maybe ke nako tsena tsa Maria, o tsoga o rapela mothona, ha o fetsa go rapela boroko bona bo ile o tswa o tlapa o pakama o rape o robala go sa no seng o mo tshwara gore na e ka ba o letse jwa a re Modimo o sebeditse. Mara ka mona o rapetse o lapa o sena dieta. Mara ke rata gore ho lona bahlanka ba Modimo ke lo kgothatse gore a re tieng a re tlhomameng ka letsatsi le lengwe re tla feta. Jesu o bua mantswe a mangwe, o bua ka story se sengwe gore batho bangwe ba kile ba tshwara motho, haleluya, ya re ba mo tshwere ba mo ntsha dintho. Lentswe la Modimo le re monna yo ha ntshitswe dintho, monna mongwe a mo lefi a tla a mo sheba a feta, yo mongwe le ena a tla a mo sheba a feta, monna yo mongwe a tla. Bibele e re o tshwere pelesa ya gagwe a emisa pelesa a ntsha weli ya gagwe a tlhapisa motho dintho a di mo tshasa. Lentswe la Modimo le re a mo tsaya a mo isa ko baoking, ka mantswe a mangwe a mo sia mo letleliniking, a re sala le mo thusa. Ha ke khutla ko ke yang teng ke tlatla ke lo lefa. Ke rata go reng bahlanka ba morena ha ke feletsa setlhogo se sa go le kgothatsa tia, gonne ka morago ga dintho tsotlhe tse o fetile mo go tsone motlhang Jesu o tlang o tla patalwa. Ntate o re ntlhokomela motho yo le sale le mo thusa, ha ke khutla ke tlatla ke lo lefa. Le rona nna le wena bahlanka ba lefoko la Modimo re tla lefiwa ke Kriste Jesu. Me Modimo a kagiso a se go fatse kereke ya Modimo kaofela. Amen. Amen. Re rata go tšho re a leboa ka matla a kgothatso, mme ke a tseba gore a etsa mosebetsi o motho e mong. Ke rata gore ntate moruti re kwalle mosebetsi ka thapelo, mme ke re ka mora moo re tla ba bolela re fela e tshweu kgotso o fitlhela re bonana hape. Happy New Year, happy 2025. Mme re kena ka yona tsela ena, re kena ka Modimo, re kena ka Modimo lemong sena sa 2025. Rata le ho latela leqhepe le ntho channel ena ya rona ya Mahaladitwe Broadcasting. Like and subscribe if Mahaladitwe Broadcasting. Re bone re fitlhile mo re yang teng. Re a leboa ntate moruti, re kwalle ka thapelo. Re ka kwala mahlo. Modimo wa rona ya lokileng ya na le matla otlhe, re ya go leboga Kriste Jesu le letsatsing la kajeno o buile le rona ka tsela tse kgethegileng. Re neela dilo tsotlhe lentswe la hao le ka nenene Modimo wa ka go botlhe ba ileng ba le utlwa ba le mamela ka lebitso la morena Jesu. Bokhutlong ya tsotlhe mohau ona wa Kriste Jesu lerato le kabelano ya moya o boitshepo e be le e mongwe le e mongwe, e be le rona lapeng mona stadiumeng ka Jesu Kriste morena. Amen. Amen. Re leboa Modimo haholo, mme re re e tshweu kgotso o fitlhela re bonana hape. Ya reng e tshweu kgotso ke Thabo Mafike, Mahaladitwe Broadcasting ka kwano ka dikantorong tsa teng stationeng kwa e tshweu kgotso.